office no ho woni Guinness depot no and a direct opposite Accra or Man FM Danimwa na fe so Martina Zongo Johnson Kasua woni nsane senior high school no Koforu Bia old slaughterhouse wo ho no ya oye adwumatakura de enso so wo ho ya woni secondary college no seku ana edi ehwani mu sunwane woni old municipal hospital no edi ehwani mu na afa so sahwedwina se main market no ya adum coast on chen ho pay ene obo dunko no fin opposite Solar FM Goso New Lorry Station ho na oye adwuma nso ewo ho nti ka ho efiada bia watena se dwoada ya wada ukuada ya da bia bakoto se Dr. Mensa ye adwuma biti Dr. Mensa ni ayare safie ni 0271 173-551. Ya Bolivia Enterprise at the 23 vitamins and minerals, 19 amino acid, and in the keka huapa. What the Future Life Zero, oat, protein, smart fiber, ana abajasu. Misrao, Widipa Diano and Neman Koye, or system no Koye, immune system, the Yamshana Yambuston, 9 slay. Abusadia Tienie, or say, Oma me ya wa yadie, but you know ni be commano. Akoda woko school to be commano. Abrantia GB ababa wajibi wate na ebesesa na yifi bia wo nipaduanum e de afiri ho ya Bolivia Enterprise e wo Sofolai alignment ya de multi home e de hwade mu 0246 010150 Adea Herbal Clinic say sexual weakness, penis enlargement, fibroid, ulcer, hernia, epilepsy, piles, menstrual disorders, syphilis, sickle cell test no yen twasie so ye ne kama hole in out bacterial infection, diabetes, hepatitis abusu akoni nyina gonorrhea, syphilis ne prostate cancer no nyina no spiritually, physically. It's all about Adea Herbal Clinic. Thanos apatrapa new site ho na Dr. Adea wo fi juada kosi fiada adageni poso de ehunhum fa ne fie kohwe na nia biti Dr. Adea se Thanos apatrapa new site onti ba bia wo firi bia no wo se me ko Thanos apatrapa new site ba bia wonya siwa apatrapa janse ho taxi rank bi wo ho wo de ebusa se me ko Dr. Adea of Adea Herbal Clinic ho wo bia de wo beko wonam kwano so wo sia wo foro bepo no kakra watara bonsuo bi e woni fa so no won sani fa so aso madua banche bi wo wall bi ho no mo abosa Adea Herbal Clinic signboard no esi ho Dr. Adea ni 0243 345 392 Lexter Ghana ni Lexter Ghana efrel wose washing powders ne beje papa e be yi fi ne dam bi e wo niema num na eniema na sa ko back to the normal route na asini da dam bi Lexter Ghana and efrel abusua toothpaste no de hi bi na wisu wo sene be ye fita sa suchirema fita sa sichire fita enti de hi na natural health clinic say stomach pains, chest pains, back pains, headache any de keka ho aduane no wo yemu a entimu yamu ye nyina no. It's all about Dimpa Natural Health Clinic, second floor Willis Tower Dicham Kumasi, former office of the Mensia Health Insurance Scheme. Ehona Dimpa wo ebiomu so peptic, gastric, duodenal, and after on acid reflux. Any de keka ho nyina no yare abobobo so nyina no brofo dia kese bo nyina na yare na eye ulcer abusuaku no abusua wo de ne ye ulcer nko a. It's all about the Dimpa Natural Health Clinic 0246 744 Trinity of Arc Limited and Efrewi Trinity of Arc Limited Company say yade wo connect for midwife, lab technicians, health workers. Dia dwumfo no ma de wo Canada, UK, Babia, America, and as a henefa, just name it. Babia wo pesa woko, the factory workers, supermarket workers, caregivers, mechanics, farmers, bankers, plumbers, teachers, what have you. Babia unambia no drivers Kobe, carpenters, cleaners, construction workers in so Kobe. Trinity of Arc Limited Company and Efrewi. A henefa and was Misrao, United States of America, Yadobako, singing visas near the Sono, Babia, Yabajeti amount. A Trinity of Arc Limited na Efrewi, Kasua, New Market, Honoma, Fidelity Quanosu Honoma, first floor, Fidelity Bank, and first floor, we say Oboho. Into Drew Kasua, New Market, Road na Eco Fidelity Bank, no so pebble set your boho, ya boy Juma, Kumasi Aduato, Masalachi Honoma, ya bed Abrepo, Johnson, Trinity of Arc Limited Company. What's a brand new common? I am 531 633
556. Now, Abusia, free screening no ekoso on the part of Dr. Amuzu of Amuzu Herbal Clinic. Osebra, my yenya jumano. Yensha wunipa duanum, na wo hawo ne amane bia eba bia no, yenyi na yemfa emfrimu. Nti ka ho. Asama Lebanon. Second step ho, ye wo ho, ya yebo adwuma. Kumasi tafun saya so Amuzu Johnson, wo hu ye wo ho. Kasua man from there ben police station no, ye wo ho no Achimota Christian Village, any Puma filling station. And a D and Shanimo. Fresno 248 541 199. Sikasem de hu hia. Anopoya metie se sikasem botomu a mekasa akrasa. Remember I say sorry about Otu African Rural Bank. Was say akoda no dachi fa ho asem beda wo mu. Ayie no fa ho asem beda wo mu. Akwantu no fa ho asem beda wo mu. Sikasem bia no fa ho asem beda wo mu. Ye mrantie ne maba wa no so namo a wo ba bia wo bia ne ba beji wo sika no ye de abeto ho de ma wo. Mr. Kinken so Swami Market, Dr. Mensa, about 4 macro, Sepebu Kromedra, the Biano, Otu Second Rural Bank, Ewo Honum 0504 842 957. Now 3A Herbal Center say waist pains, pals, any constipation, pals, and a waist pains, you be to us here at the amount 3A Herbal Center, and a Afro, woman from Coco Master, and Tikoko ne how. Efifiri wo nipa duana ni efifiri wo nipa duanu mu mesrawo ye betu ase de amaw mesrawo constipation wo nom ya aduro no bia wo botimi afoka ko ba bia wo pesa wo ko abra wo hawo ne amane bia nim na wo ba fia na wo beye nuro bia wo nim se ye kokwa nuro a anasa ye mtima nuro a wo nom a efa wo yam a bra wo ntimi ntu kwan no ye de no de entesa wo hawo ne amane bia ni akire nti sisi yade ye kokko ne ye mtim no 3A Herbal Center the Coco Master Bar etu ase Kolinak Dani Heba Misty any apidank 0546 107 107. Mesraw yedu tukwan. Your destination travel service reaching safely is assured. And na ye kan for dem a wo sabra ne mfa won tukwan. Mo mpesa mo ye adwuma e wo hospitals. Mo mpesa mo ye adwuma e wo supermarket. Mo mpesa mo ye adwuma e wo hene. Adesuafo na mo kan bo mo mpesa mo kɔ. Family bi na bi mpesa mo kɔ di holidays. Anasa hene fa na wo pesa kɔ. Your destination travel service e de wo kɔ. Ye do ba kɔ Dubai, Qatar, Bia, United States of America, Canada, and Bia wo pesa wo kɔ bia no. Bra na won krata sem bia no fa bedan yen na yenye enfama wo. Bo hu yen e wo asokore mampon. Ya ne bank no edi nhwane mu asokore mampon bank kese ne wo kro no ye no na edi nhwane mu. Your destination travel service and na airfrel 0206 748 767. Dr. Abe Atenase ya mame Dr. Hannah Betty Abe of Abe Herbal Clinic tano so apatrapa watenase wosebra na ye nim komo de ye hunhum fam ene honam fam na ye ntu ase mfama wate wakasa che kasa ne hu hia twaso ne bra syphilis na ye wache twaso bra awo na wo pe no twaso bra na ye nya dwuma no fama. Doctor, good morning. Good morning. Mama na wapo mte say Erade adumu e da nyame ase na won so e jana dom wo me Colina o mte say if you boko nyame adom e da nyame ase e da nyame ase na wasema wo kan na ye mede pa se enkomo no mu ntwa so no mbra mo twaso ase kasa tenten to bi a hu hia de koda na damfo one na ye ne doctor me pa cho e ho no mo amfiri ho ma na wadamfo a wo de yare ne koda na yare etine so che ekuru wo no wontu ase black group nko wo so de nko e je dura je no no nya sa duro ne betima kasa ne hu hia twaso mo so ba me hu doctor no aboa wo nyame ahode era wase aba ye mpa ye ne se de o ye ne da ne be boa ye kasa kire wo ma na bra beji wo mo nkwan na wo mo nkomo no esu ntwa ye nyina mfa se da ma wadom ti amen amen. Anopai ni America ne se kasa tentene de entumi entona ntwi ene entumi nya hwe wasam no de wo betumi aka ama solution na bane Abe doctor ana doctor Abe eho na wo ka wasam na waka kire Awurade be fa so agyew enti amane e bo na michima embeye na me de be yi ni na de bia wo so kire wadamfo ni o maame o papa whosoever yesi ko ka kire sofo efia sofo beti abompa ya mo pa na mbo wo bo wia esese wunya honam fam so adura ebetumi aboa adura ebetumi aboa wo awo sem nyina mu no Dr. Abe ho pe na abenya no se wonya no Dr. Abe ho nso wia asida no eye Nyankopon dia
abe dia me catch us say wa wontimi ntrabo so me miansa bra wo nwoye bra wase keka wo ne nsuo gu wo no ka hu sa akola bia ntumi nda sa nsuo no mu wa ma me ahwie nsuo na afiri mu ama wa akola bia na obetima dam wo kura wo pani ade na egu wase se ye hwie kura de egu wa funu ho kakra nka obehu pumpunya e beba wa funu ho Mr. Ensusu se nsuo gu me e na bibi firi maseba mase keka me na yese mewo na da bia wo de ohaw eni amane e ma oni pedua bra enu de ho de Mr. wo doctor bia ntimi nwura ho minka so mo nya adwuma papa but baabi wo ho no mu a enu no adom no e na timi wura ho koyi de wo ho e de ba abonten Dr. Abenko am said ye atwire enkofo aboye ho modin se wo mo besa nanso enye yi nya so omunim aduro but at the property no na onim owo baba obi bebre na mo de di tu ade na kasa na se ne de wonya hu ye nti na wanti mansa wo yare be se sekasa nya so obi ni na aduro obi betimi awo na aduro pa nanso sekasa na kasa na chiwade no enda obi nim enti na Abenko na ewiase nyina abrofo na boye modin Dr. Sekasa na chiwade wo ho na chiwade wo ho ene amanfo atena ho ma wusa ena me ka kire wo no se wayi na Bible kra kan ho asem se nima minim omo yira sanity nipa bebre ayira because of se onim sa Sekasa kra na ha adie kete na no ya fa free sura ma wa wo ye den enye so ma bo homodin wo hwehwemu mfidi akase enketoa de ko de ba me so bude mu koso anhwehwem bude mu koso anhwehwe akiwade a secretary wo kire se mu hu a me hand over bibia de amamo obi ehuni 15 years ni obi challenge kase pa na watro no me na America no me se wo be ko se sabro dro wo bi pa emoja dro so wo bi pa efon wa dro ni se de nipa be kese so wo bi pa but achiwade no wonim anu na ba difference ne ba eti misra wo se wo a wo yare hwe emi amfa wo hwehwe aduro mo obo ogwa na ye de ne hwehwe aduro ya ma wo ya hwe se be ye ya ma wo ya hwe anya ya wo be wu wu ya ye obi ahwe enti se wo pese wo nya nkwa de the simplest way is obeba ma me abi ho for secretary de e ho nko a twen so ye beti ama ma unro sa say ye boy ho modern ye we timi we me say achiwade no nka ho a wo bebre na say achiwade ne bapa wo how to atwa edi timi de aduro bi a me ye no me hwe yare bi a na achiwade wo ankasa me no wudi nkomo yi wo achiwade nanso wunim adunti aduane bi wo ho ehun hia se ka wo kra ka wudi eso wudi aduane bi wo ho a no da yama onim pedua e be prevent uniama bebre ho wunim ti se aduane kra wo mpe eti wachiwade akasa wa ankasa wunim na kire se doctor obi wo ho no mu a onim na chiwade na ode aka no e na be ma aye yaro ye tene so enkoda e na de be pepa da chiwade so woni adu a wo bennom e na de be yi yare na firi hon so no so wunim ya wondro bebre obi waka se na ebi ne ye kan mi wo ye dro no aka ye nyina ye kan na mo yare no edro no ode ma wo na yare na chiwade no so e wo de be ma no yare no babo de ni no obu oni se dwa no asan da na ni no asan ba baba no da so te wo no brada so twen yade de edro no be ma ji sika bebre ni abobo kakraka ni aye ade kase bi wo kwa du pai ku honti ahade wo be wie no na odaye ezan se chiwade no ni pa na ehuna mfa ma wo de ma wa ka yade na se betu dan so wo ehunu nti wasoso yade no so a wato asensene no kura ma ha na sa ba ye kase wasan ba na edro na de ma wo bi kura na wo kura wo honhom achiwade no asan de ade foforo asan abeka wo enti aden na wo nhwehwe abe heba clinic akire kwanta na me kan yade ne nyina fo me mbobi njabi Sompa 93.1 yafrumu niama na be ka just na na obi ba ye just a kidney stone kitu bi edem wo ma twen kidney stone yi ama ni ndo sa ma ye kidney tumor aye akakraka na abedak ndinum na wo bre na ye gini sika oba na me se maame wo kidney penny wo haw
empompo bia betua kidney no ho se sa empompo no ya mpae no ana ya amana antwetwe ama me wo ye den ya to kidney kura mawa ahoma bi kuta sa empompo no mu ekuta wo kidney no ya to foforo mawa ye betwa sa ahoma no so ono nso enche kro no so besen da bia beto kingdom obusu an musika nyina be hye enti bra na me ma ona chiwade enra be friend ozima se me ntifie bie mu me ni pede ya bi nyina me ntifie na me se wo rekoso no maduro no na bra den se ntwa na na oba ya ba na ho nyina ahohoro fefefe first na fi wo ho chaka na ade na epi fa ho na na oba ya ho ada ho kama kurukuruwa kama na o si de ya ne yare nyina jai mpaya ne se mfiri ho kura na atwetwe enti ebe kakran ebe twetwe na ahye afiri ho ama kidnap de ne ho wa ya adwuma ama no wo ha wo ne sei a wo nu mundu akese edoro ko mu na se wo hu se wo kyere wo kese a edoro no nya waduro janom e de adefo be brew obi be ka sha me se me ko ba bi edoro de mame egu mi ma na bibi jame na me se dan so da so nom ade egu ma bibi ye wo na wo da so nom no se bibi be nya ye wo ade crowd be ye wan san na edoro na san winim eduro de ebeji wa ko mu dada ese wo hu sunsu aso se eduro wei ese ebeji wa ewura wo nipadua ni mu an wo nipadua ese wo temetenka se ebeji wo anyway wo se wa wo be hu also wo sunsu anso wo mu ese wo temi hu se ade ya me di gu me nipadua ba beboa me nipadua ne be hu me boko wakuma na ekoso beba fom boko se wo hu na hyehi wa be kofo bo na na obi se edin kase na ya na mo bo no meto ase de no siatika na ya twetwe no ama sese ya wonti wo kwa na ne yam hyehye no ana me se tiasika nya fidi asem tiasika ya fidi asem o Sompa 93.1 ya twetwe amoma ya bia no ntumu de mi mbo no ntugu na me kira wo se massage or feelings what ya abehe ba de twetwe ni pan media ma park me se me fa bi twetwe obi abiem me mpe kora na tiasika me ma wo na wotwe mienu aburu so wo betinka wo biem a wo de opa fa me betra TV so se wo di ma me na amwa me enti sese no meto ase ne da so tweme misisi ne da so hyehye me mayase ne da so twa be hyew na wotwe mienu mama dodo na 4 days da do da me ma na wotwe mienu na fa me betra TV so se me ye yanko mfa me sanka won sa abehe ba yare ya mfie sanka nipa o se bia ya hohura wodie mu ne edu akoto mpaso ne ade afidie ne ade odabere me da mfa me sanka edo na be na adwuma boko se ya na ndo ko mo bibi wo country bi me bodi an e bia na watete me kana asam adiro se hye na ya tete sanka e kana wodie no ete sanka e free se ade do tenka ontimi ni be ma nhia da wanyini o chima na bibi ye no me de do no koma no wo ho no enra ofre ben chese ohu de won ka o se ade ni nda ho bi na se on da ho obeda di ni adro we ya nante akoda ho bi enso no obre pa no obre o transit crown to be transit prekope obi yare ya aka no so ache nim na wonnim aduro wo so wonom sa eti wote ha no afa sa wa tie sika sa man dollars in the agino oba me gini serious na series we dey say we dey kitwe bi na me say no one can charge am so be charge you dollars o say me dey ma you want to maybe wa hunu kwan no anka charge me dollars ha enka sa sika we gi bi na wo charge ko dollars anka wa wie asada na benya so series yo what I say eti mishanka so be rade send ho ato no no so di adanse wo so ade na ama me di adanse na no obi so ate aka me so e na nko tete ka me so na wo di wo ti wo na person obi ate aka me so aden yawo me de me ntumi yawo ntiste obi yare ana me so me yare bra wo yam e na wo sisi wa ya se wani waso wuti wo ba bia me say abeheba clinic se wo free ho no mu fia ayaresa na bia wo benya for some time but wo be san akote bia wo tie no mu biem edinti ade na wo ma na fe mi no nyina anko kan fo awrade kasi nyam fasida enika bia amano enti bi sraw so pese ohun mu a bia wo hwe me hwe screen na se na ma no go ho twro sente sa so na bia wo te ka mu na wo te men kan so tie na mesi a ye di ma we twro na ozo kwa ya san de kobo bia wa wasam no manka busa
na me no nka ho asɛm ne mmoa koko ya betua wo to kakraka papa fa na ma ne to dwane be ba cho ayaresa number no 0243 345 392 0243 345 392 0506 460 208 0506 460 numbers we mi no nyina so esa ya WhatsApp a obetimi ene edi nkita ho ewo ho afi di machi ewo Instagram no account no ye Abe Heba ye wo TikTok enso so ewo ho ye Dr. Hannah Hetty Abe ana fi Facebook ana YouTube account no ye Abe Heba Clinic ye kwa anim no ye besa asisi subiem ede amount tie sampane sam de ya doctor de ma ne ho ana yare safapem no ewo enti ni America ne se obo ho a wo toilet so amuja wo yo be ma na nso wuchima ebinum bo diapers ni ade wo de ebra ade so kra ne bo aye den danwa sa amuja ne betwa for good wo yo ba wuchima moje tu bebre ka unsa wo wuntimi wu bidja enti bra Abe Heba Clinic ni entua sa ade na no ebu ho no ma no wo de no kra no bibia paya gum bra ne hohuru mu mawo ya mfia sa nka ya nya o hwe ehuru mu no kra no ya nyina ho ma wa na aba huru wa dem wa hu de wo ho bisi ya fa kire wukunu no wa hu oba bi wo aba ma ebe makọ na selie oya just ebe ma ekodware ansa no abeda pampan bebiri onu ankasa otete ebiri mo de ba me ho na se wo mo kan no kure no opie ya me de sansa minim ade nti opie ya na me hu ade ha no na me hu de esa me de ma no ade na wote ho eno ma ade wura wase no eye batem wa wolane no wo wase ne nyina atete wia wonti de bim obi tu be kan se me de mi be ma ne me da mente de ana da bia na me ka se ade a me de my experience o wia se a ede wo wia se ene se be ma no beda obi de jajo se wa nya e che se wia se oba ye do woni de nyame ade papa kra nyame de ma ye doctor ho aye fi also obi nyini so oba bre wo won se de tie na me ba ho ka me ya busa na me twa so oh aya no kra pa obi nyini oba bre me ma ni bi tete ma no pa mo ma ye ba ka me ya busa na mu ye medu na me jaye oh we ya busa na che se peni anka na kwala anka ho na be kan de be de ne ye hu enya yare sansu so ayare sansu su wom afutuo no susu wom se ye tufu na wo fa ebe boa nya nyina na aduro nom ebu ho na ye futuo so okay enti no me ka kira wo say me to me ka asem ni nyina enne jepim na aye wa bra ekuro na atu wa bra esiche yade abro so bra se ananta yade kura aye wo bi wo ba no be ya ananta wo de ne ba ntama am to me street ananta no mani free ho na natene na natene aya so obegyine no na ne na keka twi ho ewo na duro ho ena sa akola no ya wono bebre nso a onyina ne ho be kire no nti eno so ba ya we dry de be ma wa o de be twitwe e be ko enti maka ni nyina abom na maka akira wo se Abe Heba Clinic de be na be te ka be so efi se wa yaresa no ene ye ni so obi ba me nchen no frɛ me frɛ no ka me se oh me ho ye pa na ma me kura enti me sɛ onyo sika nkwa na me hia na nkwa je no so hia me enti bra Abe Heba Clinic de ha won me ntimi nka ni nyina de wo ho no me ntimi nka ni nyina nti wankasa fa yare ne bra hwɛ na mese no na twro na frɛ na ya no ni nkobo tie gina so aka kire say yare biara yesa ewo Abe Heba Clinic fi say kai say eye clinic eti hwemu mapakoso ansa na ya saw yare eti fre 0243 345 392 0243 345 392 0506 460 208 0506 460 na wa channel so say numbers ni mienu nyina no say WhatsApp a ofre ana WhatsApp a ehun sam nyina so yensa beka na wadi achi e wo TikTok Dr. Hannah Hetty Abe anone account wo TikTok afi Instagram no eye Abe Heba eho any Instagram ho na abinya yen afi Facebook and YouTube no account no ye Abe Heba Clinic era se yamisram na ye di asam no ababa na wieye the American is someone the Mikasa Meka and I just a radio station and TV station the chame na me tua ho ka na me to me kan someone nti me sra wo the Makadri fa wo di etu wo di ambem afreme na meje oso ne ye di ho nkomo na wa ba baje wa yaresa na wonya wa yaresa wi a
na yi na ade aseda akomerade nyame nka ho se na wonim ye di nkomo na wo be frame na ya fa adamfo na ho ato na me so me ho ato me nyame nhira wo pa awurade ahoɔden me da wase so wakasa afa me mu akyerɛ wo ma wɔn bo a wadum atɔ wɔn so de nim sɛ wo be direct wɔn na wɔn aba a wo ba wa bagye wɔn nkwa yenya ade aseda yenim sɛ wo ya man da na nso be ye wadum ti amen Dr. Abe ena wateneka no Nana Kwame Owusu eye campaign manager de ma Kennedy e Japan Nana Machien o ye hwese ye benya ye nua mamenko Kwame Owusu okay Kwame Owusu eye campaign manager de ma Kennedy e Japan Kwame Machien media ba na ho te sen bibia akoboko ye de nyame ase papa e say e form te sen well ansana mekasa na mamefa kwanya na menchia ye na patikoko so utumfo ese na kuwa ya Japan achia no mre na so kompai ba onye payema no ede osia sha santifo ni monyam no se me paso aka se na Juma Kesse wo wiase nyina no odi ato Ashanti Steel Factory ekire how much an interest was Ashanti mamu ba men ko so paso nchia ya tifo ani adofo ne ya kan ma Ashanti kumasifo odo da bia mo de kire honorable no oda masipi na campaign no de ekoyipa ekoyipa madaroma okay nti efrin na akosi nyame ya adom a wo kire nwumre no de na yenhwe na de na ye bete enso oh yeah ka ye besra ne se munyina benifo amo kroma ne nkora polling station executives mon frère mo chairman na mo parliamentarian se omo to omo hwemo dachi mo dachi enkola nananum dachi ye so empanto abapa na MPP enyi obi a obetimi akọ DPT NDC amayen 8 no a ye say break no aye possible na honorable de wa reshemu se de waye de amani party ene ne ma no enipa pie kwa koto aba no ombehye na nimonyam de kwa goyi nipa num ye sremo a wa mokoto aba no mapumpa ehu enhyemu anka ne no ne ye ne se oh koto ebe hu se ona ato ye ntie mu adwuma ye kwashisha mabibia kadin okoto aba wie wonfa ponko ho regional minister meye ayi wo ho mo regional chairman ontimi ma ho mfa obi ani nachi ucha foto a ye bachew oto abawie na peja say me ma we ya ye bachiwa na o yes na peso ni pakro e be hwe a wo de conservative yan so no ye betie free number enti obi a okoto ababia no no se de NPP ye ni able ye me kan so wonti a obetimi afre enti ya me ya adoma ochina so me kwa mu so no ha na me polling agent e ma ho kan dia pon ye nim say inshallah ye be din kunim wa Ashanti me na chira percentage sign na wo here beko percentage sign na wo here beko percentage na wo here ya me ya adoma ochina no oh we have seen many people doing predictions but yendi nim say said ye could be a percentages are more than namne adena and yejima the percent underdog the percent ye din ye kotuaba we are na make a clear young was as a woman me una so ada obenya ne amiabe wo mo pay 80% and 90% no wo mo ye die nim say ye ka enum no ho ye die ba ba kire ni pado do 200,000 people no e ho any agro no wo mo ne agency people no I will not rely on predictions at 70-30%. Because in himself said the yeti tatai amount for make us a strong one at the bit two at the one near you phone near Campo. But in I will say India, you cut the first 5 million. Your numbers also very high. I will be no, hello, Nana. Mini Usu, what you mean? I feel I'm what I Roma, and we had the Watia na say
Adea wo ho say ya campon kophobia go baby because ya adwumi ye kese ne kakra say ya duma campo obi sa no kurasi e wo agency aduro na no see area na regional chairman ye ko retreat regional chairman so oje da ma nipa I just say esi ba me tro say ni nyina achi no ye de aye adwen say ye nto abapa mon frefre mon crop wo say o mon to abapa na yinti magana ne mra mesesan honorable na kuma enen bibi Adam so na menim say de waya ma sentiment no me say asante po ebe hye no nya eno gwa ne hia me say ko suru e ko pomo me say mo asante na mu de ese sie hye honorable no nya enti Ashanti region Kennedy polling agent aye hwan wada roma kwame usu me obia anti medin se mu no obia ka kiro say na hwan regional hwan national hwan no party obia anti me yakaka binse mo obia betu abia ambra betu no wakuma mu obeye se obepaja sa me sip pecho opa for national nebusha wo police becho obia you basically ajinikadi wontimi ko chapo to me kan jeza me to ma wontimi ko paja ma obia be wo paja ya wo gina hwa e becho ya chiwo zo ni papura wo to amano no ibe yi ni number no afrimu nti mun kona mun ko to abapa mun nyuma kuma mamu suru ahunahuna okay ora wo so bi busa say Kennedy first time in that say money have with all eyes say enya de say mo betwea ma wo bia ama watimi afa baabi anase odi means bia be wiram eya na abato adi ka to atwam ya na means bi wo mu a say wo yi wani free baabi kakra bi atimi buka wo mu on wo ene yedem say nyina yenim Ghana and only now here for the first time there were national executives and election committee honestly all my idea pa any police any electoral commission abani na anka na ya na be na obi regional so no ama principal ni commander wallahi CPO da e basa ni ehunhun ankofo one two ama we ye o say we ye ba me two and nontina ye put all these structures in place much of what be ama ye ura dampare worship obema election ye free and fair e wo Ghana obegu match odwuma enti obia wodi bibia so wodi obeba be na be hu na won mo akoma nto yem na wa wonu de ya esi da bia etimi si na esi we si na ya fa commander but see for the first time we want a very clean election clean obia be try so be wi mo na so be kidi bia so no principal ne electoral committee electoral commission any policy sponsor regional ni power say we conduct election no catch no be so when you say national ni power electoral everything is in the hands of these people and you be obeto aba na obegina ho no bra ne bako ne begina ho so be show t-shirt wa wasam but abande e beto clean Kwame de yedi kate asensem trofo na ye tete anopa no menimi nuanom di hu nkomo ofie ha se na ye tete no akire ho se ase amanfo bi pese o mo ka bom no mo famins bia no mtimi eyi Kennedy sinchen e wo sa conference ya ebekoso na no kwa betimi ya leader ma Kennedy wa betimi ate ne ho akote ne party bi ensam na kwa bebere clear wa hat Gary Kennedy want ne hoda Kennedy wo don party Kennedy wo don mind eno ntine ye de ade bi ye sa ti edigu kwa mu a ema obi ebu funu agumono all other people say let the elections in this country be free and fair. Ebasa obia lusua what na ho den abareboa ndi Canada dey obi ka just betima ina free numu a oboa omo aka na be yi wo mo primu na nipa 9 no so no nipa 9 no so mo aka bom against one aspirant ana daddy ade bi aye meeting bi aye bia no 10 candidates no representatives and as a woman ewo the MP no nyina na yeka it doesn't mean see the street light to see what say red mean chemwa anybody see over and there are going to be people I know nyina shemra fa kwa mbe so obebu mra no so and it is a who say bia nipa bi kasa na yen kasa and the be the one person who yintra I be our train car on the mention me car on he among kasan so be the person who no ye but ye the Edinburgh kwam ye the bibia she yi simsa
they are political answer, and for the first time, what you want to be so one in Namosa, me as much as me, Ben Kane, me regional, me free national, and Yechma. Enti Chinano nyame ya adomo a Ghana beye din. Enti Kwame nyame ya adomo China Ghana beye din on part of Ken. Yes sir. What is Jamere? Ghana beye din. Ghana beye pia pase ma Ghana. O koye enema bi o akara bule ni man adorson. Discipline in discipline and in a Eura candidate for the movement crime. You find my papa to a crime. You be bow the Ghana so I can aqua any mine. Now what could I be between you and bow or Rishimu Ghana, a ni crew or bedot ni crew. And Kennedy dear or some money crime. Now again, may share more I mean, as and before you best share Kennedy and Mayam. Memnida, a mobile 130, nature display results. Thank you very much. Nana Kwame Owusu, your campaign manager, the Kennedy, a compare kwa Japan Boga. Yeah, Brena Cabet, Duba Kona, yes, sorry, so. Pro minimum, na, you name for birthday, no so. Kobna, Kakrebi on Honorable Kennedy, Japan. No crew woman, say, Kobna, say open no, say wotano, say umpenasemu. No crew woman, say, Nisu Bino. And amene amanfo ababedo no okay ebi abedo no ebi ta no ba ne suban na ede na ababedu ba bi a waduru ebi se wo yetutu jagu ebi se na ne so se ebi se wo ye obekeka na dwena kire Kennedy Japan onye president of Ghana onye vice president onye minister ni suban na de na ababedu parliament house kwa committee no that's when our kwase central yes asa ni suban na de na ababedu ba bi a without ni suban no obo Kennedy din a ni suban and they didn't ababedru attach it to ni din yes ni din nti sa ni su no na edina ababedru na wanya adofo a ya ba to the extent say maintain ma ba one fee say Honorable Kennedy Japan fee say this time or yes civilian rollings ya okay ya de ba ebebo ayen nti kwamna time dey say na maka no they all fine gentlemen obi abone bra wa ye ne also ye bia dia ka eye china we kwabna yi first train there down no you stand by your first train say me first train there say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yewura Kennedy Japan alanchire matin Dr. Usefri Akutu Greek minister me ne ma joga temi na fi me say master din kura o waya nimo adenimo we am for grebedio we na kura won mem adenimo we am for MPP chairman no kura won go to adenimo we na kura won mem enemi hu no so bampo say but be possible adenimo free no eye ne MP ene ne chairman na ekoto eju ye sure say MP obeto ma adenimo eno ya asem sebe mayana wase Libya Boga Semence ba clinic ni wase yan kan say sebra na yawe bia typhoid ne malaria ne hypertension ne prostate enlargement no money ade yentu ase infertility ye be yidi afri ho de amount Semence herbal clinic e frɛ e wo asokore mampon ya wo ne asokore mampon bank no ho no mo a wo de wonya duru ko no mo abon se Semence herbal clinic e wo ho no Semence nie ayara safie ne Semence nie enu papa ye be yew mojamu hwehwemu papa bi ye be ma wafutuo akwankyere scan ahodo nyina so ye hu adwuma e wo ho Semence nie na wasade agan no aba nti wo yenya agan bi dia enefie dai 0279 356 na waje so Tony Sack Electronics boy say TV fridges air condition washing machine gas cookers microwave rice cookers blenders kettle ne de keka ho nyina no Tony Sack Electronics was top papa prekon Kumasi SD Karab Danum ya obey Wesley Methodist Church o freno e was 0204 924 0204 292424 na waje so Dr. Grace Buadu of Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Service was see stroke, diabetes, hypertension, typhoid, malaria, ulcer, peptic ne de keka hu nyina obetu ase prostate cancer no ne keka hu nyina penis enlargement no be yato ne nsem no a massage ne kama infertility obeyi de free ho Kumasi ha na won kwa de Kumasi ohwim school dancing barakese kwa no so ebuaka kofodua ya oben gawo filling station enkramanta nso ni wache mota petrol banglo ho no mo a one family life international school and the din hwanem Dr. Grace Buadu nie 0246
518053 and 0246 518003 0246 518003 yade mo birthday wishes no na eso de amama no pay 26 electronics na daroma na wafa hoka fridges ne de keka ho bia no 26 was top papa prekon kettles no gas cookers ne blenders ne ene de keka ho bia no SD kalam dan mu a abusua yen hyase. Happy birthday to Melissa of UK from Berema Kwesi Poku of Ahwenepa FM. Blessed birthday to Ohima Esther Manchester UK from Adepa Emily of Asante Achem Agogo. Happiest birthday to Erica, CEO of Best Wings Amakum from DJ PK of Sompa Television and Sompa FM. A special birthday to the CEO of Tony Sack Electronics. Hey, Dr. Tony, I don't pay travel police. Boss Naboko there. A nice gentleman. Special birthday to the CEO of Tony Sack Electronics. Boss, I salute you, sir. I mean, papa. And I pay glorious birthday to Nana Adjua Aso Edubofo of Yasantua Girls Senior High School. From your sister, Nidin Ama. Happiest 70th birthday to Madame Mercy Che from your son, Gatuso of Moniku. Orona Wate Abba. Blessed birthday to my dearest mon, Hajira Bawa. Your son, Ezekiel of Kesbin FM. Glorious birthday to Sierra Ochere of Kumasi Girls Senior High School. Abusia. Birthday wishes was sponsored by Tony Sachs Electronics. Abusia on the boy ya de bro. My ma meet be say enum na e journey yen. And ope what tinsem bebre e wasum. Menim thoughts or comment as well as your observations and your suggestions. The voice of the people is the voice of God, as I keep on saying. Let's get interactive on the line with 0541 931 931 0551 931 931 na yenin koma kakra 0548 931 931 0551 931 931. Kevin me pick course mami na yenhwe na yenpeke kakra na yemfa nsi ewo hase and yenhwe se yebetumi apeke course no kakra na yenhwe. Minia, good morning. Hello, good morning. Yenhwe. Hello, good morning. Hello, good morning. 3.1. Hello, good morning. Epacha udini baby akase free. Too bad. Ojina so me. Minia, good morning. Good morning, sir. Minia, good morning. Sa wote me nka Sompa TV so ne. Debbie. My 0551. Minia, good morning. Hello. Minia, good morning. Good morning. Oh. If I would baby, I'll cast free. If I say some my brother, I say free and share. But you into papa. I no pay me. I'm papa. I mean. I'm at some money to the patch NCP from telephone. I got to about to say. Send a new channel. So once you banana Macanesia, you better play and swap an because of one woman in a more a far cat nanado and I know move on mine. That kind of idea. Yeah, who is there? What kind of play the background from now on one bit? And you are not quiet. One from my best now. Bye bye. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Minia, good morning. 0551931931. Minia, good morning. Hello, good morning. Pacha, we didn't baby I'll cast free. Boss, you ain't one pay. I have a patrol. Yes. Yeah.
then the Ghana yes was it on when you can be a mother and your battle and your young to cry Good morning. But so we didn't baby Alcasa free. About you been to the Nibisiga Club. No problem. Yentel. Media make can say in 70 minutes here. No, me I'm going to be. Kennedy, Adorman, yes, I'm company for Adorman Stromo. So, but much of Kennedy City in a young Yano. Or no, be with my boy, was a kind of correct. Necessarily, then it's break and also a figure, Massa. It's so Adorman, can show a big company for so. Mr. Kennedy, I'm man, Mentoba, the end of that time, look at our say, Enfensina, Ebrana, so 21st clinic and open was a brana. Sciatica and something I enjoy from frame. We are be a can who be answered to us the amount. Sciatica near the area. If you will see at you fast, we will talk never with stream now about 1 and 2. Now you see from area and one who met a Pauna or Behau. Yari be a can who be a free number of Kosu Pampano. In any to us, a beside your Mojamun Shemu, and a scanner who will be a massage papa be and a bit Chadiama Kumase, a real overseas. Ya ben Alpha Radio or Boase Cancer Cortes. Court Johnson or ho. I can also Dome Market your honum, Sunyanin Kranza Tachiman, a 21st clinic, and a sciatica expert no 0249 311 311. Napki publication say, Yan can't say books papa bia ya wupe biano or the biaba. The Akodano wo junior high school primary level any adering in Asosono, Achuma Boko and our walk Masehaya. Sra books a hudu bia ya wo peno and can so matter this bookshop honum or ho be bia ya wudnam bia so tamale Gloria bookshop okohwa ubenya bi na books do bia ope bia no na okohwa obema obi 0244 892 040 abusia ya do besi ya Kwabena Kesse ne Mr Bright entry and a producer show no pay